Mizoram Chief Electoral Officer in Lok Sabha MP in Thlanei Tura in Puachana Endikin Kolasi Patlo. Nimin Cholni Khan Thli Lerwa Thok Chuan Kolasi Bok Tlang Power Substation Atanga Konpui Substation in Gar 33 kV line at its here. Kumin Thathum Kal Tachung Khan Thunai to the Chuan Mizoram Hun Shang Shang Arui Lo Heroine KG Somthum Bariat Point Pathum Parubial and Manto. CZS cable chung kwa te chibai ule noya dwana rawat pui kani a chanchin thar kim changin ngai thlang Mizoram's CEO in Lok Sabha MP in Thlanei Tura impua chana endikin kolasi patlo voin chung kha DC conference hall kolasi pa Pumadov Vyas CEO chuan Lok Sabha MP in Thlanpui nei Tura kolasi district in buat sai na shang shang kalpui dan endikin election kai noya nodal officer le sector magistrate te athut khompui Madhav Vyas CEO chuan mipui IO than chhuan tura vote thak ngai poimo konga state dang te enton tla khopa model state ni tura tran lak apoimo thu soin MLA in Thlanane na khai kin chuan Lok Sabha MP in Thlanna vote tlak klem hle thin thu soya kan IO aro re na sanga ding tur than chhuana vote thak thei ni alut zia shiat atul ati a vote thak za dik tak shiat ani thei nan I rol uluk taka ennon le von that angai thu a soibok Christina Lalmon Zwali election officer chuan Lok Sabha MP in Thlanei Tura kolasi pa inbua se na shang shang kalpui ani dan tar langin vote nei mi sing ruksang thum zare som bakwa nom thute chung jing mi sang ne zare som ma pathum za vote nei thar kum som paria le som bakwa inkar ani thu soya vote thang tur polling station somriat pakwa jing som pakhat chu meche enkol women manage polling station ani tur thule polling station za zela somruk chu internet ne na thunzoma webcasting manga vil thei turarwa manani thua soibok voin chut khom na hi pu John LT sanga DC in kai shwain kal khom te in mel sha te na hunana ya pu David H thanglia na SP chuan in thana kalpui chunga dan le thope ken ko ni thei nana in ba se dan soi zaw na hun manga in than huna election official tele vote hak tur de tan polling station a in thiar na thu in tur thiang lim le kol phe tha thun zom ani dan te tarlan ni in mipui ne na ro tui khol poi mo zia phaulang thei tur unique polling station bat sei ani tur thuwa tarlang bok nimin cholni khan thli le ro thok chuang kolasi bok tlang power substation atanga Konpui substation in Gar 33 kV line at Chia a hei a thei ang anga siam ha le ma se Konpui 33 kV substation atanga pek khwa ten power supply andong thei lo ani heti rwal hian PHE ten kolase mi pui chom tu tuian pamna power line po afola voin lama khan line check tur ni in tui sem po voin lama ti thei ani lavani PNP ho tu chwa 11 kV line naya thingkung te anei tu lamin sathak an phallo thin phallawanom thin chu kolasi khochung power supply achia thin na pakharani thuan soya nasata ka thlia tho tin thingkung zar ten line na sik thin thule chu chuan project substation a relay te chu automatic in power supply an cut off thin ti an soi kumen thathum kal da chung khan thunei tu chuan Mizoram hun shang shang a rui hlau heroine KG somthum pariat point pathum paruk bial an man to a rui hlau dang thanem tak an man to bok hemi hun chung ve kyan rui hlau man swala wangin mi som panian thi to a thi te hi heroine le rui hlau dang pol an ni Police Chief Public Relations Officer le IGP Headquarters ni bok pulaibiak thang khyang te soidanin thathum kalta January le March in kar chung khan Mizoram Police te chuan heroin KG som pakwa point pasari pakwa bial an mana meth amphetamine KG som ni pasari point pani pasari man bokin ganja hi KG som ni pasari point pani bial an man bok rui hlau in nam hnoi te laka thu bai som kwa pani zialu ani a hemi ka inhoya hian mishing za som ni man an ni ti an soi kumin chunga rui hlau an man shang shang te hi twal chung reta vaibel se som point paruk bial chuang huatling ani hemi thathum chung hi tho hian excise and narcotics department chuan heroin KG som paria point panga pasari bial an mana methamphetamine hi KG sa za paruk point paruk pali bial pariat man bokin police man ne na bel comment methamphetamine man zong hi KG za som tum pathum point pakwa pani panga zet ani
Excise and Narcotics Department hian an chin chia danin hemi thlathum kal ta chung hian Mizoram ma heroin man sual awangin mi som pani an thito a an vai hian heroin ledam doi dang ti polwanga thi ni in an suya thi zinga som hi mi pani in pani hi mei chia ani tun hnaya heroin methamphetamine le rui hlo dang tol ruk a hluara man po tam hle ni a soin rui hlo hluar chan ber chu akal gong Myanmar ram buai ani wanga an pu bera February ni khat sang ni som ni pakhat khan Myanmar a hian se paiten thu nei na an chu luya heda tang hian Myanmar ram Mizoram Depchin state a sarkarin rel bol na mu mala om thei lawa rui hlo tol ruk hi tun ma ai na sata ken a hluara man po atam ni in an soi tun ma gram lek lek man chin khatuna chuan KGB ani to ti an soi Mizoram State Healthcare Scheme Nwaya Healthcare Bill ba tun din huna vaibel chani vel chia ani to ani Mizoram Healthcare Society thoktu te soidanin Healthcare Bill ba omek te po tun hnai maya bill anti felte ani a tuna ba omek te po arang lama ti fel zel thenin be sei ti an soi kumin January thla thlenga Healthcare Bill ba omza thi vaibel che somnga pasari vel atlinga nikum December ni som pakhata sarkar thu chwa manga mi puite an lo sha tir to angin Chief Minister Pulal do Mahava Finance Department thunei tu ta thuk hom chuan Healthcare Bill ba pek atan vaibel se somli da shanani ba ka arem chandan angin bill ba pek tur hi ruwa man chau ani don ani heti lai hian sarkar kumliam ta sang hi sommi pathuma tanga sommi pali policy hnuaya chungko inziak lut sing hi sang ru zanga somruk pakwa chawan oma healthcare inziak lut chungkwa te hi AAY kat enga chungko sang thum zasari sommi pakhat PHH kat pola singkhat sang hi somni zan hi somni pakwa nan NFSA kat var singkhat zali somni pani le ration card nei lo za somsari pakwa an vain sing hi sangru zanga somruk pakwa anni Chief Minister Pulal Doma chuan healthcare scheme man lai chu antitop don ti asoya ai thazokin an thak don ni asoin tuna hian bo sei mek ani thu asoya healthcare scheme thar hnuaya chuan cashless vekin ani to dona poisa ken emo pek angai to don lo ni in asoi March ni somthum pakhat atanga April ni som pani sang April ni thi sang ni som ni pali chungarwa sur thli tle le real tla awangin Mizoram mun shanga cheni in cheza chia thei ani to District in the DC the chuan anhuam chunga cheni in chezat Disaster Management and Rehabilitation DMNR Department a an report to a in chia zongzong sa thi sang ni zaruk somli paruk ani cheni in chia sang ni zaruk somli paruk zinga zathum somthum panga chu luazui tlak lawa chia ani a sang ni zathum som pakhat chu chevek ani cheni in Chetamber district a kolasi pa chuan chevek hi za somsari paruk ani a in chevek lo hi zaruk somma panga a oma atlem na ber sia ha chuan in chevek hi omlo ani district daga in chia dan chu aizolaf somsari pali ani a cheni in chevek lo hi zanga somruk pakhat ani a lungleya cheni in chevek pariat ni in chevek lo pani ani a champaya in chevek hi pakwa ani a in chevek lo hi za somruk pariat ani a serchi pa som pani ni in somsari pakhat ani a longtlaya panga le in chevek lo hi zathum somruk paruk ani a mamita in chevek hi pani le chevek lo hi somkwa pakwa ani a saitwala in chevek za som pasari omin khozola in chevek somthum paruk omboka in chevek lo hi za som parli ani boka na thiala in chevek hi som pathum ani a chevek lo za somnga paruk ani Lai Autonomous District Council la MNF Legislature Party chunga thune na inchuna kaljela wain khan MNF MDC pasari ten MNF Party atanga ban na an the lut heng MNF MDC pasari MNF Party atanga bang te hi pumang muna jinza puti lal eng muana puvi zathanga pubian thang puya puturu sing pu ellal machuana pusi elian zwalate anni wain khan MNF District Headquarters Longtai President na ne na ban na anziak luta
Tarlan to chinangin Lai Autonomous District Council MNF Legislature Party chung ko boy na wangin MNF Legislature Party MNF MDC tele BJP INC ZPM le independent member an wain MDC so pathum ten chief executive member chuan thlop tu anga tok lo ti governor an thlen hnuwa CEM nilai puvizir sanga chuan floor test nei ma in CEM atangin bana theluta heti la hian MDC som pathum intel khom zinga pakhat chu leilama pakain elected member somni pali ommek na LADC atuma sarkar na siam thei omlavin member som bani veve anom tak awangin governor chuan LADC thunei na lak sakin tharuk chunga tan LADC en kol lailok turin longtai DC ada ani LADC hian elected member somni panga omin assembly in thanpui neya khan chan maribial tu MDC Dr. Lorraine Dalpeklian chinza chulongtlai isbiala MLA tan thanthlin ani a Dr. Lorraine hian MDC ani na bansan to awangin tuntit mana LADC hian elected member somni palianom mek ani lirthei endik poisa choi tirling khom cheng noi hi singruk zanga atling enforcement staff Aizol chuan thochan nia changa zir top ni thleng khan lir thei document fill lo endik na an thoka dan zom lo te poisa choi tir tling khom hi cheng noi hi singruk zanga atling enforcement staff Aizol hian ninga chung hian lir thei kalvel document zanga somruk pani an cheka document fill lo somsari pasari an chuaka lir thei document somthum pathum an man sak bok document fill lo an choi tira hian chia sang sang pethalo le insurance thi ti an tamber ti an soya lir thei document fill lo an choi tir zinga hian mexicap somni pasari omin atam bera an poisa choi tir tling khom hi cheng sing ruk sang riat zanga ani khati zong ka chanchin thar kan ti chaw thei ni a clear to tin zawain mang tha ule